Ты прыходзіш у сябе. Халоднае святло б'е ў вочы, цела ледзь слухаецца, у галаве туман. Побач цішыня. І нешта, ці то станцыя, ці нешта ў ёй, сочыць за табой. Гэта дэма гульні Lonely's Place, навукова-фантастычны імерсіўны сімулятар ад беларускага распрацоўшчыка. І тут распрацоўшчык літаральна адзін чалавек. Ён працуе над гульнёй з 22-го года, і тое, што ўжо зроблена, тытанічна. Па сюжэце ты прачынаешся на станцыі Касіпея. Вакол мутаваўшыя супрацоўнікі, шалёная сістэма бяспекі і ніякіх адказаў. Усё прыйдзецца разграбаць самому і выжыць, калі атрымаецца. Калі ты той самы дзед, які любіць старую школу, гэта гульня можа цябе зачапіць. Узроўні тут можна праходзіць па-рознаму, залежаць ад гульца. Псіёнікай ці праз стэлс, узлом, ці кулакамі з боем. Таксама можна і ўзаемадзейнічаць з наваколлем. Напрыклад, можна падпаліць ворага альбо ж пульнуць у яго пацука. Апісанне ў сціме папярэджвае нас, што ў гульне прысутнічаюць сцэны гвалту, а таксама скрымеры. Дарэчы, у гульню ўжо зараз можна дадаць у віш-ліст па спасылкі ў апісанні. Звычайна хорары я не гуляю, калі толькі яны не беларускія, таму зараз будзем глядзець гэтае дэма. Цяжка дыхае. Так у гульне даступная беларуская мова, субцітры і лакалізацыя. Агучка ёсць толькі па-ангельску, ці з'явіцца па-беларуску незразумела, і ці з'явіцца нейкі іншы мова таксама. Ой, так. А, нічого собі. That means your vestibular system is functioning normally. Now try taking a few steps. Виглядає вельми приємненько. Текстури пригожі. The green suit is ideal for combat encounters and has universal armor. The light suit will help you with hacking and running if you are spotted. The dark suit will suit you if you prefer to stay in the shadows and avoid combat. Я думаю, гэта наша темка будзе. Бо ми будемо по стелсу. Я, звичайно, по стелсу все роблю, коли так можна. Ну, якби цим би зараз все у нормі, я ще не бачила ніяких, що щось тут не так, можна бігати. Стамина есть, расходуется. Так, здоровье нам подсветили. Демка разлічана 10 гадзін. Не ведаю на колькі, мы будем гуляць гадзіну. Вось, там ўсё не пройдзецца. Цалкам гульня гадзін на 20, а демка гэта першая некая глава. Так што яна самая доўгая. The hibernation pod failed to wake you up from sleep along with the others. We were forced to start an endless program of awakening attempts and proceed to the mission entrusted to us. Wait for us in the shuttle. Don't go anywhere. We'll be back as soon as we figure out what happened here. Below in the box there are weapons and the necessary provisions. See you soon. Где below? They have been gone for 52 days. During this time, they never contacted me. I have no instructions for this case. You are free to decide what to do next. Stay waiting or go in search of them. Ну, щиро кажучи, не хотілося б нікуди йти. Але так ми докладно нічого у димки не зробимо. Так і що? Де що можна натиснути? Тут щось? Не подобно, як тут можна було щось натиснути. А де то, що вона казала некі речі? Ок. Уп, есть. Eat something. Just don't drink too much. You've just woken up and may become disoriented. Так, Кока-Кола. Опа. Для здоровья.
Давай, берем на кнопку L. Пиво. Ну, вино. І нам додається у інвентар. На 1? На I. А ось наш інвентар. Так, это наши характеристики. Мети. Знайти членів екіпажу. І апошнє можна прослухати меда от Сари. Карта недоступная. Так. Шоколадка. Шоколадку можно это и съесть. Так, границя у хутких вуглях воду зловживання може привести до отлистяння. Нічого собі. Та як у Kingdom Come. А что на конт алкоголя? Бутылька вина земных поставок викликає повишення настрою їх похмілля. А що дає похмілля? Нічого. Пиво завсёди пиво. Нават у космосі може приводити до поліпшення настрою і проблем з орієнтацією у просторі. Ну, не зовсім розуміло, що він дає до того, що його піть. Як звичайне коло, тільки космічне. 12 кредитів за штуку коштує. Ну, давайте. Что, мы худшие бегать стали? Что это значит? Не зрозумела. Так, і що? Можна просто перескочить? Зараз я зламаю гэтую гульню. Ось наколькі гэта не для мяне такія гульні. Рабі, што хочаш. О! А не, туди не дае заскочыць. Як бы сама можна... Так, помылка, сувязі. Можна что-нибудь натиснуть? Не. Ну, хоць бы подказку. Цікаво, колькі мне трэба тупіць, каб з'явілася якая-нибудь подказка. Вогнетушитель. Пиу-пиу-пиу. Кинуть направо, утрымліваць, заразіць, выпустить F. А что, все? Як я ж тебя не выкинула? Зламаўся. 6 кіло важыць. Так, ну не ведаю. Давайте еще далей. Это откуда мы вылезли? Криопод. А там пока что? О, проскочили. Генераторы некие. Турбина. Вот справы. Ну, не упоминаю, что треба было так. Але окей, мы унизим. Что отчинилось? А, тут был некий ліфт. Окей. Щось тут нема ніякої зброї, яке нам казали для нас. О, може тут? Угу. Пістолет. Сюди. Кулі. А тут що? Сенсорна панель. Well. Пакуль што не ведаем, якія яшчэ ёсць варыянты.
Калі б мы ведалі, можа, які-небудзь год. Так, ну это мы уже активовали. Куда мы поедем? Вверх чи вниз? Вверх. Так, ну мы взяли зброю, може нам щось нове скажуть? А, ось тут можна було натиснути. Ну это было не супер видовочно. Что гэта было? Ну так і шо? Нам треба неяк адсюль выйсці. Залезці на ложак нельга. Так, унітаз, тебе ўжо мы бачылі. Що тут яшчэ вось зверху? Вось гэта що? Бульбяныя чипсы. О, тое, што трэба. Які арахіс. Дрэнна бачна, я б калі здалі не побачила, то не побачила бы. Що на хуткую панель нам можа трэба вынесці? У нас ось один гэты пісталет. Я думаю, вось гэта трэба на 2. Натисните ад 1 до 0, каб прызначыць хуткую панель. Ну, так я натискаю. Не хочеце. Мля, ну яка текстура, так еще святло гуляе. Класна. Ну, сапраўды, вось прысутнічае такі вось вайб 2000-х гулю. Нейкі Mass Effect, мне здаецца, приблизно так же само выглядаў. Так, нам трэба неяк туды. Що тут написано? Star Fusion Technologies. Як быццам бы штось з гэтага мусіць щось рабіць. Ці не, ці спусціцца ўниз, яшчэ раз паспрабаваць. Давай ўниз. Лагічна было б, калі б мы спусціліся ўниз, нас за уніза і весці. Далей. О! Боже, ну... Прабачце, я вам кажу, о! Ліхтарик на те есть. Shift для бегу. Напруженная музыка. Shift для бегу, а як на што хавацца, напрыклад? Чаму это ліхтарик? Свеціць так потрошку. Так, ну стрелочки ведуць туди. Я думаю, нам у гэту світящуюся штуку і трэба. Ці можем мы тут двери контейнера адчыніць? Лутик. Цыгаретки. Піва. Можа, хоць кідаць можна будзе яшчэ гэтыя бутэлькі у ворагаў, як у ластухі. Ну, я думаю, каб трошку кудысьці по сюжэту наблизіцца, нам, канешне, трэба гэтыя дзверы. Не. Не дае. Не адчыняе.
паветраны шлюз. А, гэта каб... Это каб вылетіць, напрыклад, у космос. А як нам заскочнуць? А заскочыць вось так. Не, чакайце, может, тут щось яшчэ ёсць? 40 кіло. Нічога сабе ты моцная. Вось так поставим. Я думаю, вось так теперь мусіць атрымацца заскочыць. А вы хто такія? Ці гэта просто костюмы, спадзяюся. Скрыня з припасами. Так, ну, окей, давайте. Так, некий компьютер. Нотатка. Что написано? Пароль 56329. У сетеве. А, отчинить. Отчинено. Угу. Отчинено. И шо? Не пужайте меня, боже на. You've decided to go to the station. I'll try to help you if you have any difficulties. Good luck in the search. Дякую. Штучный интеллект. А, что это? Боже. Be careful with faulty devices. Seek first aid for treatment. Так які? Я навіть не побачила, хто мене стріляв. Який девайс? Так, я бачу аптечку. Так, лікуватися одразу. Так, і ще один візьмем. Не... Такое, конечно, такие гульні стресовые, зовсім не по мне. Или чого не зробиш для Білорусщини? Так, окей, а що далі? Які у нас варіанти? Як би це би ось некі двері, ці не двері, це шлюз некі. Ці нам як-то можна наверх штосьці. А, униз. Ну, униз, як би, зовсім не хочеться так присісти на Ctrl. Так, утрымліваючы прабел, узлезьте на сцену. Так, узлезли, но тут нічога страшнага пакуль што не было. Знайдзіце курніцу энергіі, змясціце яе ў ячэйку. Укладзіце элемент энергіі дзвярэй. Вось гэта, напэўна, яно. Так, бяром. Ну-ка, ідзі. Так, усталявалі. Усталявалі. Ну окей, пакуль што... Вау. Даецца мост разбураны, паспрабуйце разагнацца і пераскочыць з разбегу. Ну вось уже бачым, што тут, конечно, все справы дрэнь на этой станцыі. Ну я думаю, вы ўжо зразумелі, што вельмі так... О.
Люк які. Открутка. Яшчэ один люк. Можа, можна откруткой штось зрабіць? О, скрыня з інструментамі. Окей. Што трэба так інтуітыўна спрабаваць зразумець, што ад цябе хоча зрабіць гульня. О, кіраванне касцюмніка. О, модулі, праграмы і колькі грошай. Даступныя модулі. Светлаплагальняльнае пакрыццё робіць носьбіта менш прыкметным у ценні цемры. Ну гэта наша то, што ўжо ёсць. Ліхтар у нас ёсць. Нейкі зачыненыя модулі. Вусень палягчае рух у прысядзе, паскараючы яго на 40%. Это таму, што мы чорны ўзялі. Кинетычны модуль дадае генератора магнітнага поля, які дазваляе заражаць кідок прадметаў. І нейкі пусты модуль. Недаступныя праграмы. Можна выдаліць ці уставіць. Вось памяць, это наколькі яна запоўненая, атрымліваецца. Мы яшчэ максімум можам 2 нейкіх сабе праграмы усталяваць, а потым уже прыйдзецца абіраць, напэўна. Штосьці выдаляць, штосьці захоўваць. Такая РПГ. Так, shift і прабел. Тут як быццам бы вельмі далёка. Давайте падалей адыдзем. Ой, так, чакайце, не ў той бок. Мы хочам гэта полымя. Так, shift і прабел. It doesn't just work, as I thought. Try looking for other options. Ху-ху. Якая ты разумная. О, схема спіннога модуля. Зараз мы, напэўна, зможам палепшыць. Seems you found the suit module scheme. To the right of the entrance was a service station. Да, наверх нам як. А можна шукаць. Вось ён так скакаў і даскакаўся. Так, чакайце, чакайце. Гэта наверх нам як, нема лесвіцы. Можна нейкі лют пусціць, ці што? Ці толькі 80 кіло, мы столькі не можам. Мы 80 кіло не можам. Давайте чырвоны на менш, весела 40. Так, здаецца. Так. Но мне здаецца, все еще за высоко. А не, подцягнуліся, калі 2 раза націснули. Так, ну давайте. Так. Наступны софт і модулі былі дададзеныя ў базу станцыі, і цяпер даступнае дасталяванне. Модуль рука. Вось гэта, да? Усталёўваем. Так, усталявалі. You have installed boosters in the suit, allowing you to dash on the surface and Альт. Рывок у паветры. get over the destroyed bridge. То бок мы скочым, а потым пакуль ляцім яшчэ на альт. Shift, пробел, альт. Выдатна, вы справіліся, працягвайце рух. Ну, ты бачыш, што тут адбываецца? Куды тут працягваць-то рух? Вы думаеце... чакайце, тут есть агнетуш. Где я там заграсла? Так. Возьмися. Не. Ой-ой-ой. Щось оно не хочет это. Горш становится. Може есть розницы, якія першими зарабліваць дірки. Все, разрадзіўся. Разрадзіўся. Я, конечно, бачыла, там яшчэ быў. Што калі яго стрэліць?
Нічого, я думаю, може він зірветься і ще вибухне. Так, ну окей. О! Можна було перекрутити. О, ні, перекрутити ось так. Тут мені мусило так спрацювати, я думаю. Але дякую фізики за гэта. Так, тепер неяк ось гэта. Фух. Толькі кулю потратили. Стрес. Левел 1 у нас зараз був. Так, якого боку що? Що за гуки? Так, хтось ці повзав, ви бачили? Так, з цього боку нічого. Люки. Што невядома, ну, што з гэтым зрабіць. Магчыма, можна щось зрабіць і можа святло вырубіць. Отшипись от меня. Подсушина. Так, открутка. На верочку. Капец, докладно был померлым. Що тут відбулося? Сподіваюся, ви зможете гэта висвітлити. Я якби не упевнена. Так, это, мне здається, які штука, каб двері відчинять. Що у тебе тут? Кулі. Некие, може, інші? Некий інший пістолет. Ці такі самі. Ні, такі самі. 12 вогняних кулю. Ось як тебе ось на троечку призначили? Ну, ось гэта не призначається. Може так почай буде чим переладовувати. Так, ось він. Його сюди і треба. Можна гэта достати? І сюди усталювати. Так само для дверей треба. Ну, неяк треба туди. Може, як-небудь щось тут прилазить. А, вось двери. Окей. Блин, 40 кило, это... Ой, я зачепилась за стену. И не пройшло. Так. Я ще один треба ось туди. Може, з якого іншого боку? Так, давай выходим. И направо. Ой. А что я не потрапляю? А кольки у тебе треба? Все? Как переладоваться? Ай. У меня были кулі яшчэ. Подзяліць. Не зразумела. Божух на краулер нейкія.
Там яшчэ такі ходзіць. Давайте у яго адкруткай зашпульнем. Ну так, паспрабаваць. Ідзі сюды. А я не долетела. А вось яна сама. Ну вось так от зразумела, на чырвоненькім падкрэсліваецца, вось так. А вось была адкрутка яшчэ адна. Змяніць тип боеприпасу. ТР такое. Не, ці може... А! Ты чё? О, хедшотик. Валидол, несите валидола мне. Я уже старая женщина, выпушу. О! Божах на я шею пацуки. У меня нема стільки. Так, на 3. Где ты? Не бачу я. Ну, як ви зрозуміли, шутери, це так само не моє. Так, ви що? Ви нічого? Жах. Ой, Катя, тут, напевно, ось туди можна. Очніть ти люк. Фу, ні. Не-не-не, не падай только. Не, просто... Так, может тебе трошку подвинуть? Так, лепш стало. А, вось туди, напевно. Ці... Ну так, тут и докладно можно. Давайте. Ось так ровненько падай. Я уже забылась, на какую кнопку тиснуть. Так, ну здоровье у нас ще есть. Не так худко, конечно. Ой. Сэр Девы, я вас губляю. Да. Я сама туда не хочу, щиро кажучи. Я шея разладована. Добре, що хоч яни медленные. Я, ну, блин. Да. Что это такое? Ай-ай-ай-ай-ай, хедшот. Тут хедшот. Ты помер. Ты помер. Но вельми хутко гэта адбылося. Ну, я думаю, ідею ви зрозуміли, щиро кажучи, мені протягуватися і не хочеться. Вельми страшно. Так, з вертанням назад у світ живих я доктор Кларк, це моя лабораторія. Я відновила твоє тіло, свідомість будь ласкавий. Щось там, коротше, нас респауніть, отримлюється. Респауніть нас. Після того, як ми помремо. Так, а як вийти? Це ми? То бок было различно, что мы там помрем. Замерку свои базовые характеристики, як будеш готовий. Щось там. Зараз вибираю одну псіонічну здольність. Я б рекомендувала штуршок или вибирати тобі. Як будеш готовий, натисни кнопку «Примінити». Так, нам ще вибирати, що собі розвивати. А де штуршок, який, що ти казала? По різних категоріях. Напевно, глядачи, як ти будеш гуляти. Берсерк.
Так, а тело что? Тело что? Где який штуршок? Так, у нас есть... Кровя 10, потребуется 1. Ага, 10 это кольки у нас... Ага, это кольки бал у нас есть. Так, тело. Тело уплывае на колькасць адзінак здароўя і на здольнасці, звязаныя з лячэннем і пашкоджаннем уласнага здароўя. Трываласць. Трываласць уплывае на аб'ём і хуткасць аднаўлення цягавітасці, аддачу, хуткасць перасоўвання са зброі і на некаторыя здольнасці. Моц. Моц уплывае на пашкоджанне блізкага бою, сіла кідка і на некаторыя здольнасці. Спрыт. Спрыт уплывае на хуткасць бегу і ўсіх дзеянняў, а гэтак жа на некаторыя здольнасці. Успрыняцце уплывае на пашкоджанне агнястрэльнай зброі, а дакладнасць стральбы і на некаторыя здольнасці. Інтэлект уплывае на здольнасці ўзлому, страта ад генетычнай зброі і на некаторыя здольнасці. Розум уплывае на аб'ём псіянічнай энергіі, страты і іншыя характарыстыкі псіянічнай здольнасцю. Глядзіце, тут все зачынена. Ну, таму што трэба, напэўна, спачатку все-таки размеркаваць нашы балі. Ну, здароўе трэба. Аб'ём, хуткасць аднаўлення. Думаю, трэба моц. А, сіла кідка? Навошта нам гэта сіла кідка? Хуткасць рук, хуткасць бліжняга бою, хуткасць руху, моц скоку. Спрыняцце. Эфективность генетичной зброи. Давайте интеллект. А что, мы тогда только трывалось? Життя, як купали хутко скончились? Тут всього 3-2. Думаю, треба тривалось, конечно, еще одну. И може, ну, все-таки на моц. Щось у нас тут все под замочками. А вось это можна снайпера некого взять. Памяншае дрыжанне снайперскага прыцэлу на 25. Да я що са снайперскім, що без яго. Буду дрэнна страляць. Штуршок. На меже 6 метров штурхае прадметы ворагаў перед вами силой 10 тысяч ньютонов и наносит 10 психотыч похожего. Давайте штуршок возьмем. Все. Ужить и перебудовать тело. Убачимся праз некалькі дзён. Тут, походу, гэта штучны інтэлект, гэта докторка тут всех и похерила. Now everything is ready. Look around. You can take whatever you need. But hurry up. We've got a lot to do. This part of the deck is now without power. The doors are blocked. Use the vent to the right of the door. But first, take the discs from the table and use the suit management station. Install the software that will help you survive. Дякую, доктор Кларк. Что еще есть? Давайте после такого стресса я лишу, треба запить. А что, а где делось все? Где пиво, где вино? Ничего не запьем, каратей. Грошики нашли. Емкость химикату. Що тут в комп'ютері? Пароль. А, до речі, глядіться, можна, напевно, взламати. Узровень навыку 1. Доступный часовый пин-код. Доступный help, crack, тест, пин-код. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 0. Ага, то бок починається з 1, 2, 3. Цікаво. 1, 2, 3. Давайте пятерки протестуємо. Скільки там треба?
Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 пятерок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 пятерок. Пятерок нема. 1, 2, 3. 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Единицы. Ну, я так разумею, что крыжик их это то, что не подошло, да? Раз, два, раз. Хм. 1, 2, 3. Ці, это не так працує. А, неабмежаваная колькасць спробаў make sense. А што яшчэ можна? Давайте іншую каманду. Давайте крэк адразу. Ой. Та-ё. Узровак на верагоднасць узлому 40%. Ну, гэта нешта. 5. Трэба 25. 5. 5. Зорочка. Сто 51. Окей, ясно. Poor Mr. Lee. My assistant locked himself inside with supplies and changed the password to the door. Maybe you'll find a way to get in. Ти думаєш, я хачу? Там, конечно, шмат чого корисного, напевно, але ось гэты чупік. Може, ми ось комп'ютерами якраз таки взламали б. О, некие маркеры нам поставили. Можна ось так отсюль вийти. Так, нам треба було усталювати некие там чипи, які ми знайшли. Так, аналізатор уваги ворогаў. Праєцирує на екран ступень узбудженості ворогаў ад святла альбо шуму. А життя ворогаў праектує на екран прикладную колькасць життя ворогаў у фокусе. Ну так, зараз, калі ви побачили, там не показувалося нам колькі хп у наших там пацукоў і всіх, хто там на нас нападаў. І калі ми собі поставимо гэты модуль, то будуть показувати хп. А третє, супоставник пароляў. Супоставление пароля з вашей базы данных з приладами уваходу і виходу на екран. Придатний пароль для фокусовці на приладі. Мені здається, це добре. Може, треба було спочатку гэта поставити, а потім би вже ми і взламали тое. Так, може нам щось можна видалити? Каб ХП поставити? Хоча що нам гэта ХП? Страляй, покуль не помре. Тут, якби... Покуль кулі не скончаться докладней. У моєму випадку, лічучи, як я стріляю. Так, ну признайтеся, вас зацікавило. Захотілося гуляти? Я думаю, захотілося. Ось, правда, мені гуляти просто страшно. Так, чекайте, а у нас нема навіть чим стріляти. Ні, ми туди не пойдемо. Ми туди не пойдемо. І гэта ми гуляємо 10 хвилин, ну там 40 приблизно, я думаю. І пройшли усього нічого. Я думаю, тут демо, сапраўды, на некалькі гадзін. Вось, ну збольшага нам показалі і механікі, як што можна круціць, вярцець, чапаць, все браць, кідаць. Показалі, як можна развіваць свайго персонажа, якімі модулямі паляпшаць можна і свае характарыстыкі генетычныя, і таксама паляпшаць наш касцюм. Вось.
Думаю, на гэтым мы прагляд дэма сканчваем толькі таму, што мне сапраўды трошку страшна. Калі вам вядомы нейкія іншыя беларускія распрацоўкі, калі ласка, напішыце назву ў каментарах, каб мы таксама маглі пра іх даведацца і, магчыма, зрабіць новае відэа. А таксама націсніце падабайку гэтаму відэа, каб падтрымаць канал. Дзякуй вялікі за прагляд.